بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Menjadi bersyukur si Allah Subhanahu wa taala tiap kita ni pinagpun-pun pabalik kuat bakas kau pun ni kita yang malu mabele. Alhamdulillah masing-masing kita turun waktu sihinan kinabayaan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tadawhat wete yani asek nen dukri atau akan ridak nen amban ien dumani pinin mukarrar yani ko wakas pinangajian te delule yani arba'una nawawi hadis 40 sumagawa masih continue te insyaallah nalasay ko diki-diki yani amban kitab salah muallifnya Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibrin rahimahullah bekas mufti si Saudi Arabia menjadi in mawdu' in ad-do' kumanan ininen sumian tinaima sambayang ilien mawdu' de tagna dahu kau niat nilai upama bangwe ini hajadaran sambahayang kahabat niat magnasihat sambahayang binisahin kahabat niat mistas dihaluhan gay ne usa amban sambahayang kaya Allah Subhanahu wa ta'ala kulang maglabi ma salakakum fi saqar si waktu tinilaw Allah Subhanahu wa ta'ala manusia iene umasik lai dalam neraka sakar le kaya Allah Subhanahu wa ta'ala we ikampain ni magleggab duk neraka iyan ine ne pain ne duse tahinang si ellew dunya si waktu bi ellum maksiat ine ne pain ne hangkan kam tapiu dalam neraka iyan ine sambung meaien gak senambung pain ne dumain kanian kamihin magpupuase dumain kanian kamihin gak magtunay jakat dumain kanian kamihin pain ne gak kami maghaji sumagawa ine tagna panambung wede si Allah Subhanahu wa ta'ala si zaman miyaan qalu lam naku minal musallin hangkan kami maglegkab duk neraka ininen hangkan kami tapito dalam neraka ininen kanian kamihin dia tak bulak dunya gak kami matengke sin sampahayang gak kami marihala sin sampahayang pandak misara kanian kamihin gak kami magsambahayang in sambahayangin hangkan ien mauluk pangurungku si Allah main ininen except dari tagna panambung si Allah Subhanahu wa ta'ala si waktu kaya maglegda tuk darkain nailien painte iene hangkan ibisaraku dok iene painte kahinapusan ayat lay menjalin hipin gay inano pegge manunjuki iye mauduk tu si ien do menjari niya siyam syarat sin sambahayang upamanin gay tahinang wenu dambu amal syarat ini nen tasulang wenu esewun gay ginaima sambahayang nun panagnaan amban painte syarat sin sambahayang lay al-Islam bang dumain Islam pag-agamahan nun esewun okay o dambu manusia gay tinaima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sambahayang nun kakahinang nun kemon pegge in a'malul kuffar in kakahinang me kafirin in kakahinang me manusia gak paasik si agama Islam marduda gay tinaima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sa inge pe sayude sa inge pe kahapde tuude tak pulak dunya adapun gak si mag-agama Islam
o nakakahinang din mula-mulanin o pamanin bisan siya ng bahayang masigay tinayima o Allah subhanahu wa ta'ala sa bahayang din. Bangkyaw man ang manusia ha painte yan pagkaaren sayo se ngurungan si sawede upamanin mi andisiwili upama hek ka manusia tatawang we ni amban kamiskinan tudyo kaluhayahan kaawenan we ni amban kasigpitan tudyo kaluhayahan sumagawa pegge iniyalay dumain aga maislam pag-agamahanen sayen ne sayunen sayen ne kahapnen gayro tadawhat ne in kahapan ne in pagtaabot si Allah kiyama gayro magpumpaat si siye may Allah subhanahu wa ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin pamanon din sinesine pa ini mag-agama si sadili ang ban-agama Islam ininen pandak bisara rumay ni muslim gaya mag-agama Islam ininen gay tinayma si iya kakahinang nin gay tinayma si iya dukpaniya ay amban may aalugi pagtaabot si Allah kiyama except rin pong tinay matatoy si agama in kalugi si Allah kiyama hintala dukkalugi Allah dunya sabab we ipang kiulugi si Allah dunya asya-asya kung iyo matuanong na mga kao iyo ipang na mga kao, iyo na kurain na mga kao, sumagawa bang kalugi siya la akhirat, ga niya makatawang si kao bisan sine. Ga niya makatawang si kao bisan sine. Ikaduwe, ang banme sarat paintesin sambahayang lay, panagnaan al-Islam, subay kyo mag-agama Islam, iyan painde, pandak salasayan din manamalan, luha pa mga sa pinaluha. Sumagawa pag oras din gay mian kulang ikaruwe al-akal iyene pa inne sumay kyo taga-akal bang pagbisarahan pa sa sambahayang sumay kyo taga-akal upamanin ga niya akal no ala akal no iyan ang bankao gay tinayma o Allah subhanahu wa ta'ala sambahayang nun duk gay tinayma kemon kakahinang nun pegge ga ala iyene akal no niya sababan akal pagsukurantin si Allah subhanahu wa ta'ala bangkew ngahinang kahapan bangkew ngahinang pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala sababan akal nung ininen esebon tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala wadidduhu al-majnun yene pa inni aataga akalin lawan nin yene aabinelew bang aahin binelew kay tinayma kakahinang nin sabab way والمجنون مرفوع عنه القلم in paini abinelewin inangkat si iye yene bolpen panulak dusehin walhasil aama binelewin gay magduse walhasil aama binelewin gay makaeddo kahapan gay tinayma bisan peye muase bisan peye ng bahayang gay tinayma awi Allah subhanahu wa ta'ala kagigalayak kalmin na tasabut si hadis Fa'in Rasulullahin rufi al-qalamu al-thalatha inangkat pa inne bolpen iyene panulat dusehin si atas telu parkala an-na'imu hatta yastayqidha iyene aamatulihin sa inge yang ape bangkew tuli duman hepiander sa yunu upamanin makahinang kyo maksiat si jaman numatulilay ga delem panayunu essebon ga sinulat wa Allah subhanahu wa ta'ala in partusihan upama magnanak kyo atawa naginip kyo ubus kito kyo may oro makarugso kyo makabakat kyo buin ka uli oras miyaan miyan dalim patulino ga dalim panayuno esebon ga kyo magduse si Allah subhanahu wa ta'ala ikaruwe wal majnun hatta yufiq duk aahin bang binelew ala akal na inin sa inge babalik sa inge yekolet may kaya magduse si Allah subhanahu wa ta'ala upamanin makahinang yeduse sa inge sa babalik siya akal na bangin ngayon ang kapan bangin ang bahayang may kitinayma o Allah subhanahu wa ta'ala wasagiru hatta yablu duk mian yan makanakin sa inge akil balik makabang makanakin dikit-dikit gape umabot martabat nin derajat nin si mian martabat painte yan akil baliglay gay pe magduse si Allah subhanahu wa ta'ala duk gay pe tinaymaan sa bahayang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lastay te pasalan mi makana tu si syarat ikatelu at tamyiz
in ma'na sin tamyizin gayta do ko ang ine yakanen sumagawa binetad tuwa didduwa as-sigar in lawanen pa inne martabat makana bang payamanno iyene ma'na tamyizin bang kyo pa inte mian payamanno in ma'nanen naan sininen bang makanakin magsasa salong-salong kwab mian magbagay pegge gape umabot si siya in martabat tamyizin gape kakauhan ni manginggehin mahabduk malaatin ilian ma'nanin ubus pinetadnaan si ininen wa muallipin wahadtuhu 7 sinin in hadnin pa inni tamanannen 7 tahun thumma yu'maru bis salati liqawli an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muru abna'akum bis salati li 7 wadribuhum 'alayha li 10 ubus pa inni hadnin umul 7 tahun bang upama o kyo dang buwak matattoe taga-anak kyo umulin 7 tahun kapatutan si kao si Baidaak mo ng bayan kapatutan si kao si Baidaak mo ng bayan bang upama umabot ni umulin 10 tahun gipe ng bayan si Bainilubak no pegge kamasulan no way kananon anak mo yan banggi magsambahayan magmaksiyat nahilang langgasara Allah subhanahu wa ta'ala bang kyo matay dihello gay ka o makasi-asi indilim pakulan sabab way painpanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullukum mas'ulun kakaymon kaamyan pa inne mas'ul kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'yati kaymon kaamyan pa inne mag-iipat ubos si inipat biiyan pa inne tinilaw kami Allah subhanahu wa ta'ala pagtagot sa ilaw kiyama o kaya wadang buwa lela taga pamilya esebon in anak nun tinilaw si kaos pagtaabot si Allah kiyama banggay taraak nun nuhot pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala banggay tapeges no yene ang banne kakahinang pinapamigesan may Allah subhanahu wa ta'ala esebon ka o makasi-asiin pagtaabot si Allah kiyama ato abang kiyumate idehelo yene ang banne anak may bang si magmasiat isad kiyo bininsana kay Allah subhanahu wa ta'ala dilim pakubulan no ubus me'manu siya isa iyan ita panihala uwede pinasuli uwede anak din dalam aga pa Islam dalam pagtuntok ilmu dalam hinan kinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala silabehan pamando pamuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam me'manu siya iyan na magdapa-dapain sabab uwede pamuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam idha mata ibnu Adam inqata'a amaluhu bang pain ni mata ini anak Abu Adamin bekkat may kakahinan ni dumain ko bekkat way gay bekkat sine sa mati sine sa ng bahaya sine sa mati sine sa muwase sine sa mati sine sa maghaji duk sa dili pa billahi ang ban maibada pakaidduan muasi atawakan surga Allah subhanahu wa ta'ala niya atas telu parkala gay bekkat si ka sebun ikaisa ngeto kita manunjuki si maudu to waladun salih yad'u la yene o kyo dang buwa matatto yene anak no ni ang tao mas sa Quran yene anak no magtuntut ilmu yene anak no magnasihat yene anak no makudwa si Allah subhanahu wa ta'ala ni ang pasalam ka o ya Allah ba inne ang bulun duwe matatto ekon ya Allah palapasun ang bansiksa umur matatto ekon ilien hangkan maku anak nu yan tuju Allah maku kahapan nian para si kao yukyo dalam pakubulan nu neluy kahapan nun o kyo dang buwak matatoe dalam pakubulan nu bang pinasuli we nu anak nu yan pa hindi dalam agama Islam bang pinasuli we nu anak nu dalam pamando pamuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kao ni magdapa-dapain pagtaabot si Allah kiyama ang batien buot mi anak ten di magpangadji buot mi anak ten di painte nuhut ni ang pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala panuan mi anak ten di yene mian yene pandu panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya painte tay dote yene me parkalaiin ikaampat raful hadath mian subay alaan nu yene hadas malu si barang niya in ma'na sin hadas ininen lemmi lu si barang nu ma'nanin pa inne niya hadasul akbar duk hadasul asgar naubus hadasul asgarin panutsiyehin al wudu si be kyo ngai
iyan may kasutsi. Sa ingi mantuk hadasul asgarin, kwe pa inne me mangi sungi antuk iyan hadasul asgar. Iyan ne lemmi luu si barannu. Ubus bang pa inne hadasul akbar, lemmi luu si barannu hadas hadje, mula-mula rin al-jima'. Bangkit si may kalelahan. Demikian si may kalelahan. Sumagawa niya si siya lapay pa inne ni pasol. Dug sa dili pabilai. Ili analin niyan hadasul akbar. Na ine panutsiyain si may kiumandi. Dumain ko ay pangadji may kamadatuay hante sinduwe. Bisan kiyo pa ine kay mandi bisan niya bohe. Bang may kiyo pa ine lisuan mandi puna sarong hadya pa ine barang tawel kiyo ng bayan. Sutsi ni kiyo. Ilian dumain. Miyan gatawa pamanok na iyan. Nanaan sino din sa inyo pagsutsihin mula-mula. Niya pamandi kwe pamandi panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa, ito tetaman at importante manamalan an niya. Si may ikaw magniyat, bisan pelangkus nekwit no yan sinusutwe no, langkus nekwit no yan ginigiran basa rugili yan yung si maran no yan, apabila galay si kaunyatin, gak mo kayo sutsi. Upamanin ng bahayan kayo, gayong tinayimain sa bahayan ko. Na upamag kayo magniyat, kung may limbo-limbo, bisan na kayo patok, papamadya kayo bakas makaniyat, nian bisan nagdumay ko pamandi pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliin masih tinayma sambayan ng pagka-importantihin niya. So pwede, pay pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhir al-hadis. Rawahu Shaykhan. Yarupain na hinang tinaymain, yarupain na hinang magmumpaatin. Pay pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangmupyat ni apabila ganyan ni gay magmumpaat. Padilawin na sinin, kemon hinang. Mabisan gai, upamanin ni ada, para kalaada, mangan kyo mintelo da ellew. Bisan kyo gay magmiyat, gay makaine. Sumagawa, basta ibadat. Ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi kyo magmiyat. Apabila kyo mag-ibadat, gay magmiyat, gay tinayma in ibadat nun, we Allah subhanahu wa ta'ala, useless po. Nailiin, painte, yene kahadyat sinyatin, bang kyo mandi ang ban may kasabot tiin sila kyo magniyat kapandakan nin may kitinayma may kyo sutsi painte tinaymain kakainan mo ginay masate ano na ininen kito na kitihap sarat niyan ikalime ginay sarat ikalime in izalatun najasa min thalath sinay painne ngalaan kyo pa inne najis si atas kello parkala. Si may alaan no yan najis inen si atas kello parkala apabila kyo ng bahaya. Si ine amban baranno minal badani wa thawbi wal buka. Mula-mula din si may alaan no najis malu si ginawa baranno yan. Si may alaan no yan najis malu si ginawa baranno yan. Pegge bangiya najis lo si ginawa baranno gay tinayma way Allah subhanahu wa ta'ala yan isang bayanon bisan pikyo ng bahaya. Ubus ikaruwe painte at thawb dugyan mian semmeknoy si Bailis sinano semmeknon dumain maananin naan si ininen panambayang may semmek baaho gait bisan semmek painte me andang-andang na importanteng gani ang najisne dukwal buka miyan maana bukahin ini tampat panambahayangan noy si bay en lisin pegge bang miya najisne si telu parkalayen gay dinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala in kakainan ng bisan pikeo painte yene muspuran magsambahayan ng sangin painte duk magibadat si Allah subhanahu wa ta'ala masih gay dinayma wa Allah naubos miyan ini inalinan pinain najisin bang pinapili si me painte binatang kemontay binatang takakan isinin dumay najis upama makanikyo tay kawew ubus mian delem ayul kyo gak batal ayul nui alaano madjatay kawew ni bukyo ng bahaya ilien gayen batal ien mian gayen lamon ang najis kemon binatang takakan isinen dumay najis taiknen na pag may tay asri sa
najis pagigay takakan tayo aswin duk sa dili pabilain may binatang hinaram Allah subhanahu wa ta'ala. Ipapita si may binatang mian luha pegang pasa najisininen damit kian si syarat ika ennem satrul aura duk si may mian tabunan nu yene aurat nu mikitinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala ini sambahayang noy pekenya me sindue mian nambahayang bisan tasayo we de pagua ti aurat den mian atau nambahayang bisan du pagua aurat ti pinagtuturan sa hindi batuk ne kay kahan me sindue nambahayang bang bayaman mo bang paruko takitero yene ano bukut-bukut nenen bang palak liskuy badju nen takite bukut nen bisan do ikatawhan ne ilien gay tinay nga sambayan ng pagkitakiti aurat rin. Dug nang mahayang bisan mag-short pan may sitway, kakaan ni Arabuin, bang patik ka, nang mahayang bisan mag-short pan, bang akaan di kayo yan miyan mingko sa miyaan, na takiti rutut nini, gay tinay nga sambayan. Malaingkan nin ini si pasal ini badyo, maparahikli, bang pa ini bijahala, miyan gatakimat no, paano badyo nung gay makaini. Sumagawa bang pagtuturan mo bisan do pagruko mo sa miyaan masi pagko ay rukot no i-engage tinay masambayan nun masi sibay balik no yan sambayan nun ilian katuhan biro bang painte miyan taman inge yan hat auratin pengke bakas din tasara si karam si miyan siya fikri ikapito dukhulul waqt miyan sibay paasik waktuhin bang kau nang bahayang gay paasik waktuhin gay rutinay masambayang nun haram kasi kao pagyan niya yan mesindue pa ini magdayday ko basa pagyan waktu juhurin lisag sampuk dua tenga pagtek kawa pagmian pag lisag sampuk tambua atau lisag sampur tenga pa ini nang bahayang ni ko pagyan magtulak-tulak ko si oras miyaan masih gay tinay masambayang nin pagyan tasulang we ne tambua amban miyaan ini miyaan surut sin sambayang bisan baya muslim, bisan baya tagaay, bisan baya sutsi. Apabila yan ang bahayang nga paasik waktuin, gayro tinayima wa Allah subhanahu wa ta'ala insang bahayang nito. Sumagawa isa, si miya magtulak-tulak, bisan pa maglami-lami, yan ang waktulay. Miya ang upama siya sa pagduwerok tenga, makasambahayan sa tambua, sa duwe gayro makaini. Gayro makaini si si oras miyaan. Ubus si miya magtulak-tulak niya dinari si siya niya sunnat magjama duk magkasar niya pa ini jam'an wa kasran takdim magjama ya duk magkasar takdim pinain yan waktu asarin sinambahayangan si waktu juhur ubus bang pa ini jam'an wa kasran takhir yan waktu pa ini juhurin sinambahayangan si waktu asar sa itu sa isa mian isa duk maghrib kege duk mian ire sambayang 4 rakaat duman dari mian kinasari na sayen do isa sumagawa bang maghrib da istiri do 3 rakaat istiri do 3 rakaat na ilien painte jinali painte si me musafiri istiqbalul qibla ini syarat ika walu istiqbalul qibla si medyo harap qibla apabila kau nang bahayang demikian ko me kamatin tuwehan terus absindue niya me inamalan we ng bayang we para pasilangan para paryata ilien mas di tinayma ikakainang day pegge ka si paharap kibla malainkan bagyo deta me tahi me deta bangka kyo tek kawaktuin mo ba ito ng bayang bugi kyo makalugal paharap at kibla gay makaini dinari si waktu miyaan yan si kao gay makaini tinayma sambayang sumagawa bang kyo makalugal sinaited kyo paharap pasedepan niya adulugal no ta ini ang dambuwa ini ang tahinan ng sara peke bang kyo makalugal gay makaini masih tinayma sambayang sumagawa bang kyo makalugal ubus gay kyo paharap pasedepan ilien gay tinayma sambayang peke makalugal niyan ien painte misalas sa painte istiqbalul kiblalay demikian may data di plano iarusap sumagawa miyan bagyonut Saudi Airline ko ito niyawen musallane pagsambahayangan o usta kita ro kiblatin lai na ien bangyo kay para pag kibla gay tinayma sambayangan pegye miyan makalukal kyo katawan mo kiblatin duk niya di alulugal
Nabag kami dito may bangka may diki-diki ubus may goyakan na tungan-tungan ni para pan yene mian kok bangka lay yung makaine si waktu mian tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala sa payang. Ubus ikasiyang bilang last ni niya importante. Bisan kyo ng bahaya pag bisayin ang sinib basta ibadat atawa kan lapitin ni puwase atawa haji apabila na niya no bisan pekyo maglibutan na si Makkah pili niya para pa garo kyo magtiat maghaji garo niya gunanin mula-mulanin sa bahayang bangkyo kay magniya inka unang bahayang kyo ga niya una sa bahayang nunduk kay tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala balik li qawli nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ila akhir hadith yerwi nang matumawain yerwi nang mangumpatin yerwi nang tinaymain yene banduk niya apabila kana niat ni gay tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo pagniatin pagkene sinduwe pamaham de sinniya ilapalan ministara do della nagai wa talaffuz biha bid'ah bang ni bisarado bang nilapal no inyatin bid'ah dahil ang innovation bid'ah na ubos painde inyatin wa mahallu al-qalb tempat nen dalam pengertian gi katauhan ko bang sa inggi basta dalam pengertian mo hadya dumay bilisar rutella dumay ko me siya sinduwe ni an bangsa magniya kay kahan may kamatagtuehante atau may masakaman kitehin gatan tumakajiin tabi ato yan ng bahayan Allahu Akbar usalli salat az-zuhr arba'a ima usalli bise binisarpe ilien gani abunani pegge inyat demiaan ila pala no eruptella ni naubos in wa talaffuz biha bid'ah bang ni bisarano kay nang bid'ah sa ingi bantuk bid'ahin iyan ni ganiya po nan ni ambad Quran duk hadis hinang baaho magniya dan buah tao upama maghinan-hinan hadya pa ini nin ibadat ini nin pangandaakan ng Rasulin ini nin pangandaakan ng Allah na iliin ganiya mian panayma iye ubos inniyatin kasaben na lang nin dilim pangatian mo hadya tip-tip ka o makat mga tawa ni Hinduk Allah subhanahu wa ta'ala si waktu numang kailay bang kiyaw namian ng bahayang lai kira-kiratawan ni Allah bang ina dili pangatian mo ay kyo makain napahayag kyo iliin makaniat ni kyo ni amiyan taman sayin ni raho Allah ta'ala a'lam miyan magpaganti sawaykum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Niyan kagilay makasaglayay na